Tebe čekam da svi gosti probaju. Nećemo ručati danas, divno je. Sutra je Đurđevdan, moja krsna slava, tako da spremamo jednu brzu prolećnu torticu. U pitanju je jedna lagana, osvežavajuća prolećna torta koja se ne peče, tako da bacimo se na pripremu odmah. Za početak ću skuvati jedan puding od vanile po uputstvu sa kesice, pošto je potrebno da se puding dobro prohladi pre nego što ga sjedinimo sa ostalim sastojcima, tako da krećem sa tim. Ovdje ćemo dodati 150 g bele čokolade. I to ćemo sve izmešati dok se čokolada skroz ne istopi. A to će biti vrlo brzo. Kad se čokolada skroz otopila, ostavljamo puding po strani da se u potpunosti prohladi, a onda mu dodajemo ostale sastojke. A mi nastavljamo dalje. Podloga za tortu će nam biti piškote. Ja sam ovdje zagrala malo mleka. Svaku piškotu ću naravno umočiti u mleko i onda stavljam u pleh. Koristim pleh, 26 cm je prečnik. Ne znam zašto, ali ja sam ipak uzela 2 pakovanja piškota i ispostavilo se da mi zapravo i treba 2 pakovanja. Tako da, hvala Milici od juče što je mislila unapred. Sada ću kratko umutiti mikserom 100 g putera sobne temperature. U drugoj posudi ćemo sada umutiti 300 ml slatke pavlake sa malo kremfiksa. Ja ovdje imam 500. Znači moram prvo to da izmjerim. Dakle, sipamo slatku pavlaku, dodamo malo kremfiksa, pošto nam treba čvrst šlag. I sad ćemo to umutiti. Dakle, ovo nam je konzistencija šlaga. Treba da bude ovako gust. Sada se ponovo selimo do šporeta gdje ćemo istopiti 300 g crvenog voća i zgusnuti ih sa malo gustina. Jednu kašiku gustina ću sjediniti sa 2 kašike vode. Time ćemo zgusnuti voće. Voće ćemo otopiti i ja sam uzela ovo za krompir da ga izgnječim. Ok, možda je još malo rano, naročito zbog ovih jagoda. Evo ga, voće se skroz otopilo. Ja sam koliko je bilo moguće usitnila ga. Možete ovo učiniti i sa viljuškom, kako vam je lakše. Ovdje ćemo sada dodati gustin. I mešamo dok se ne zgusne. To na kraju izgleda ovako. Sad, voćni filo ostavljamo da se prohladi. Puding nam se konačno ohladio. Sjedinit ćemo ga sa puterom. Ok, možda ne ovako. Opa. Skroz se ohladio. Kao što vidite. Sada ćemo kratko ovo umutiti mikserom. Ovdje ćemo dodati 5 kašika plazma keksa, mlevenog. To ćemo također kratko izmiješati. A potom ćemo dodati i prethodno umućen šlag. Ovdje sam htjela, ne bi uspjela. Ovo ćemo sad sve fino izmiješati. Ja sam prvi put ovu tortu spremala prošle godine za svoj 30. rođendan. Toliko je osvežavajuća i lagana i ova kombinacija sa voćem, sigurna sam da će vam se dopasti. Kao i našim gostima sutra. I fil na kraju izgleda ovako. Preukusan je, naravno da sam već malo probala.
kad smo izmešali sve sastojke za fil, vreme je da nafilujemo tortu. Na red od piškota stavljamo prvo polovinu ovog fila, zatim ide fil sa voćem i onda ostatak fila od gore. Znači, recimo otprilike polovina fila. Ja bih rekla da je to otprilike to. Sad ćemo poravnati. Sada ćemo izliti sloj od višanja. To ćemo također poravnati. Sada ćemo od gore dodati drugi sloj fila. Sad ćemo i ovaj sloj poravnati. To bi bilo to. U principu, tortu bi sad samo trebalo dekorisati, ali ja sam se ipak odlučila da iskoristim još ovih 200 ml slatke pavlake, tako što ću je otopiti, to jest zagrejati i otopiti sa njome belu čokoladu, da napravim neki kao ganaš od gore. Sad kad smo otopili čokoladu, prelit ćemo je preko torte kao završni sloj. Kako mi malo mozak zabada. To je to. Perfect. To je da li perfect, vidjet ćemo sutra. Torta preko noći ide na hlađenje, a sutra ujutru ćemo je dekorisati, a u toku dana i probati. Nice! Tada! Baš dobro izgleda. Dajte. Hoće li ko da vije žabu? Ne. Ti znaš, Dragana, da će ovo ići u video sve. Koje, ja što ližem? Ti što pričaš? Dobar dan! Dobar dan! Se proba, ovo je đurđevska torta, ćerka pravila. Mama predaje kulinarstvo da ćerka se bavi ovim delom. Sasvim sam zadovoljna, samo da probamo. Nije, ali nećemo ručati danas, poješćemo ovo parče i završiti sa slavskim ručkom. A ko je za supu? Izvoli. Hvala. Divno je. To bi bilo sve u ovoj epizodi. Hvala vam puno na pažnji i vidimo se uskoro. Bye!